Bronwyn Pedro, tweedejaars student aan die Universiteit van Wes-Kaap, het onderneem om sy November-eksamen kaalvoet af te lê in 'n program om mens bewus te maak van kinders wat nie skoene het nie. Die burger het met hom oor sy solo kruistog gesels. Hallo, ek is Bronwyn Pedro en ek swat Bachelor of Arts in Language and Communication en Aardrijkskunde. Ik wil altijd iets doen voor charity en toen heb ik besluit net om mijn volle november maand examen kaalvoeten af te leggen, zodat mensen mij kan stoppen en vragen hoe kom ik te doen en dan verduidelijk ik voor hulle. Ik toon mijn medelijden met die duizenden laarschoolkinders wat die schools kunnen eten nie. So dis hoekom ek dit doen, dis hoekom ek... Hulle vra vir my soos hoekom aan kaalvoete op die training? Hoekom kaalvoete op die stasie? Dan verduidelik nou vir hulle, dan kry hulle nou 'n beter perspektief hoekom ek dit doen. Dis nou tyd om aan my vuilvoete te kyk. My voete is gewoonlik baie seer wanneer ek by die huis kom, smiddag of soms laat namiddag. En dan moet ek eers rus. Het was baie vuil as ek dit so bestel. Ja, maar my meisie help my om dit skoon te kry en soms dan doen ek dit self. So ek moet eers my voete soak in die water en dan was ek dit agterna. My stokwerk is dans, ek hou van dans en van rugby speel. Rugby is my groot liefde. Ek wil enige onderwyser word en soos miskien so 5 of 6 jaar van onderwys, daarna wil ek 'n taaltegnikus word. Indien daar enige mense is wat wil help, hulle kan vir my kontak op my groep op Facebook as Bare Feet for Change. Bye.